Pamirsa ring sejroning nabdabin ketertian pengerau Rahina Suci Nyepi, sayan ketincapang oleh Polsek Denpasar Timur Dentim, sarang baga sane mepaiketan antuk memargiang rapat koordinasi rakor indik pengamanan Nyepi, meganah ring kantor camat Dentim. Umat Hindu kaptiang waspada pemargi kawan curanmor ritat kala pemargi upacara melasti. Kapolsek Dentim Kompol Nengah Sudiarto Ngumedarang katahnyane kahanan Kamtibmas wilayah Dentim kondusif sanenten kepanggih pemargi sane dahat kaon ring sajroning pidabdab nyangre pengrauh Rahina Suci Nyepi inggih punika melasti pawai ogoh-ogoh miwah Nyepi manut Kompol Sudiarto wenten sawetara desa adat sane pacang ngemargiang lomba ogoh-ogoh ring Rahina pengrupukan sane muatang penyarengan saking baga keamanan. Lianan punika krama nenten kedadosang ngidupang kembang api antuk nambakin bayi kebakaran. Punika mawinan paikatan dani ngaptiang penyarengan saking pecalang antuk ngerakse katereptian ritat kale ngarak ogoh-ogoh. Risampun ogoh-ogoh ngiterin widangan desa para yowanani mangda nenten ngenahang ogoh-ogoh ring tengah markine sanisida mialangin pemargi lalu lintas. Santukan Rahina Nyepi sinarengan ring pengawit tarawih mangda nenten nangyang pikobat sareng umat muslim. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.